English. Salam hormat saya dan selamat datang untuk para peserta webinar hari ini. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Andi dari Kedutaan Inggris di Indonesia. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktunya, khususnya untuk pemerintah Provinsi Bali yang sudah berkolaborasi yang sangat baik sekali dalam penyelenggaraan joint webinar di bidang pendidikan hari ini. Serta terima kasih juga untuk support yang tiada henti untuk Cambridge Assessment English dan juga Telkomsel Indonesia atas dukungan yang luar biasa atas penyelenggaraan acara hari ini. Tema hari ini tadi adalah Mastering English to Support Learning in the New Normal. Kami dari Kedutaan Inggris di Indonesia berharap acara ini bisa bermanfaat untuk para guru dan juga siswa di Provinsi Bali dan memberikan motivasi yang lebih lagi dalam semangat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Karena dalam krisis yang kita rasakan saat ini, kita ketahui bahwa ada banyak rintangan yang dihadapi di berbagai sektor di seluruh dunia, dan juga salah satu di bidang pendidikan, yang pastinya hal tersebut mempengaruhi para pengajar dan juga para siswa. Hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Dikpora Provinsi Bali mengenai strategi dalam hal ini dan juga sharing pengetahuan dari pembicara kita Ian Colley yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mewakili Kedutaan Inggris mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga ini bisa jadi awal dari kerja sama kita selanjutnya di masa yang akan datang. Demikian saya sampaikan. Om Santi Santi Om. Thank you very much, Ibu Andi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Wakil Gubernur Bali, Profesor Dr. Insinyur Cok Oka Arta Ardana Sukawati MSI untuk menyampaikan opening remark. Dipersilahkan, Bapak. Terima kasih, Ibu Sonia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Honorable Global Products Manager Cambridge Assessment English, Mr. Ian Colley. Good morning, Mr. Ian. I think it's in your testimony this morning. Juga yang saya hormati, Bali Regional Outreach Manager British Embassy Jakarta, Ibu Andi Putri. Yang saya juga, selamat siang Ibu Andi. Yang saya hormati juga, Country Manager Indonesia Cambridge Assessment English, Ibu Sonia Tobing yang juga selaku moderator. Selamat siang Ibu Sonia. Selamat siang Bapak. Ya, juga yang saya hormati rekan saya Ibu Ida Ayu Nyoman Chandrawati. Dia adalah Kepala Bidang Pembinaan PK, PLK dan Bahasa yang nanti tentu secara teknis beliau sangat menguasai mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Wagub. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama puja stuti Angayo Bagya sudah seharusnya kita panjatkan kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan pertemuan melalui webinar yang berbahagia pada siang menjelang sore hari ini. Kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkirti Loko Bali, melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Visi ini dijabarkan melalui salah satu misi bidang pendidikan, khususnya di misi yang ke-6, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, bermutu, profesional, dan bermoral, serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Kramo Bali. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya
terhadap penyelenggaraan kegiatan webinar hari ini sebagai bentuk dukungan dan kerjasama pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris dengan pemerintah Indonesia, khususnya Provinsi Bali, pada bidang pendidikan, terutama terhadap pengembangan kompetensi tenaga pendidik pada masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung kurang lebih hampir 7 bulan, yang memaksa kita sejenak berpikir dan melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial dalam arti sebenarnya. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek kehidupan, baik pada bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan. Gaya hidup pun dipaksa untuk berubah, seperti dengan adanya kebijakan physical distancing untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Upaya ini dilakukan untuk memperlambat laju persebaran dan memotong mata rantai persebaran virus di masyarakat. Perubahan pun terjadi di sektor pendidikan, di mana sebelum pandemi kegiatan belajar mengajar dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Namun pada saat ini harus dilakukan secara dalam jaringan atau daring. Hal ini mendorong baik siswa atau tenaga pendidik harus menyesuaikan secara cepat dan tepat agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah Provinsi Bali juga memperlakukan kebijakan physical distancing sebagai dasar melakukan pembelajaran daring, yakni melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Coronavirus Disease atau COVID-19 serta Surat Gugus Tugas Provinsi Bali Nomor 51 Satgas COVID-19 3 Romawi 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Keputusan tersebut diambil untuk meminimalisir penyebaran virus baik dari siswa ke tenaga pendidik ataupun sebaliknya. Hadirin yang berbahagia, berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring seperti ketimpangan teknologi antara sekolah di kota dan kabupaten, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran, keterbatasan sumber daya untuk memanfaatkan teknologi pendidikan, terbatasnya internet dan kuota, serta relasi guru siswa orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral dapat menghambat proses belajar mengajar. Hal ini membutuhkan solusi yang konkret untuk mengatasi hal tersebut. Saya selaku Wakil Gubernur Bali sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Kedutaan Besar Inggris, sehingga pemerintah Provinsi Bali tidak sendiri dalam menghadapi tantangan atau hambatan pembelajaran di masa pandemi ini. Kami menyambut baik para pihak yang mendukung langkah ini melalui kerjasama pendidikan khususnya dalam bidang bahasa untuk mewujudkan tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi Bali. Selanjutnya saya berharap tenaga pendidik yang mengikuti acara webinar ini dapat bertransformasi, termotivasi, dan berpacu secara cepat dalam melakukan inovasi pembelajaran kepada siswa, sehingga para siswa tetap dapat berpartisipasi meski melaksanakan pembelajaran dari rumah. Sehingga mempersiapkan diri untuk melaksanakan proses adaptasi pembelajaran kenormalan di era baru. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga seluruh peserta webinar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dapat mengenal lebih dalam cara untuk memberikan motivasi serta meningkatkan semangat belajar kepada siswa. Kepada pemerintah Inggris melalui Kedutaan Besar Inggris, kami atas nama pemerintah Provinsi Bali berharap untuk meningkatkan kerjasama bidang pendidikan secara berkelanjutan ke depannya. Dan untuk selanjutnya diskusi ini nanti sebagaimana saya sampaikan bahwa Ibu Ida Ayu Nyoman Chandrawati, beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan PK, PLK, dan Bahasa di Dinas Pendidikan Olahraga Provinsi Bali, nanti akan melanjutkan. Akhirnya dengan mengucapkan Om Awi Genam Astu Nama Sidam,
Pelaksanaan webinar pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur untuk sambutannya. Pasti akan semakin memotivasi untuk para peserta webinar kita sore hari ini, which is most of them adalah teachers yang mengajar di SMA dan SMK sekolah-sekolah di Bali. Terima kasih banyak Bapak Wakil Gubernur. Dan saya yakin sekali Bapak masih banyak kegiatan dan rapat yang harus Bapak hadiri. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Jika Bapak ingin meninggalkan tempat, dipersilahkan, jangan ragu-ragu Pak. Terima kasih banyak. Alright, all the teachers. I hope you are all ready for the webinars. Kita akan memulai webinar kita pada sore hari ini. Akan dibawakan yang pertama kali untuk topik pada sore hari ini sebelum kita masuk oleh topik yang akan dibawakan oleh Mr. Ian Colley. Perwakilan dari Disdikpora Provinsi Bali, kali ini akan dibawakan materinya oleh Ibu Ida Ayu Nyoman Chandrawati SH Empar, selaku Kepala Bidang Pembinaan PKPLK dan Bahasa. Untuk presentasinya kami persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sonia. Sama-sama Ibu. Selamat sore kepada yang terhormat Ibu Putri, Bu Andi Putri dari British Embassy. Telah hadir juga narasumber kita, Bapak Ian, Mr. Ian dari Cambridge Assessment, Ibu Mei juga. Terima kasih atas segala supportnya kepada kami, pemerintah Provinsi Bali, terutama kepada guru-guru kami di Provinsi Bali. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu. Izinkan pertama-tama pada kesempatan sore yang berbahagia ini atau pagi, Mr. Ian pagi, selamat pagi. Izinkan kami menyampaikan pertama-tama permakluman karena sedianya Bapak Kepala Dinas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, tetapi karena beliau ada tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan, sehingga beliau mendelegasikan tugas untuk menyampaikan paparan implementasi kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 kepada saya selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layan Khusus dan Bahasa di Disdikpora Provinsi Bali. Tentu sebagaimana kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Wagub yang telah hadir pada kesempatan webinar dan menyambut Bapak-Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini, dan berbahagia sekali beliau bisa hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentu terima kasih juga kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar ini sehingga webinar ini berjalan dengan baik dan lancar nantinya. Tentu pada kesempatan yang berbahagia ini dari tahun 2019 kita tersentak kepada keadaan yang membuat kita shock, kemudian stres, bahkan sedih. Kemudian kita kembali kepada penerimaan bahwa pandemi COVID ini semua terjadi di seluruh belahan bumi kita di dunia ini, baik di Asia, kemudian di Eropa, Amerika, dan seluruh belahan bumi mengalami
dijeda oleh semesta ini. Nah, kemudian semua harus berubah, bertransformasi. Kehidupan itu semua sudah bertransformasi. Nah, kemudian dari sisi kependidikan juga kita harus mengalami transformasi dan kita harus bergerak secara cepat dalam proses perubahan yang kita alami karena pandemi COVID-19. Seluruh dunia dari tahun 2019 mungkin sudah mengalami perubahan, tetapi kami di dunia pendidikan, kami seingat kami adalah di tanggal 16 Maret kami sudah mulai melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu pada prinsipnya karena kondisi COVID-19 ini, tentu pada next Ibu paparannya. Nah, tentu pada prinsip kebijakan dari pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kesehatan dan keselamatan dari peserta didik, kemudian pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat itu adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Bali dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Begitu juga dengan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial yang juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa seluruh satuan pendidikan, baik tenaga kependidikan, siswa, orang tua, masyarakat, itu semua dalam kondisi sehat dan selamat. Itu yang kita lakukan dalam utamanya dalam prinsip kebijakan di masa pandemi COVID-19 ini. Lanjut. Beberapa hal yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur, kami yang menjadi dasar dari kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah surat edaran bersama Menteri, kemudian surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 yang terakhir dengan SE Sekda Provinsi Bali nomor 51 garing Satgas COVID-19 garing 3 Romawi 2020. Sampai saat ini kami masih melakukan pembelajaran jarak jauh, walaupun kami sudah mempersiapkan juga rencana persiapan untuk pembelajaran tatap muka di era kenormalan. Yang menjadi perhatian kita di tahun 2019 ini karena kondisi pandemi COVID-19 yang ujian nasional yang tadinya sebenarnya targetnya tahun 2021 terakhir tahun ini terakhir dilaksanakan dan itu benar-benar terjadi dengan COVID-19 ini sehingga ujian nasional di tahun 2020 ini sudah kita tidak laksanakan lagi di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Nah, ujian nasional UN dan uji kompetensi keahlian tahun 2020 sudah dibatalkan. Yang seharusnya ujian nasional ini adalah ujian terakhir di tahun 2020. Kebijakannya 2021 baru tidak ada ujian nasional. Nah, sehingga dengan pandemi COVID tahun 2019 ini, kita 2020 sudah tidak melaksanakan lagi ujian nasional. Kemudian ujian nasional dan UKK tidak menjadi syarat kelulusan karena kita pentingkan di sini adalah anak-anak siswa dalam kondisi sehat dan selamat dan atau seleksi ke jenjang berikutnya. Jadi UN ini tidak menjadi syarat kelulusan ataupun di seleksi jenjang berikutnya.
Kemudian ujian nasional, mungkin ujian nasional yang telah dilaksanakan sebelum tanggal 16 itu sudah bisa berlangsung, tetapi ujian nasional yang belum dilakukan oleh satuan-satuan pendidikan itu mulai di tanggal 16 Maret itu sudah tidak bisa kita laksanakan lagi. Jadi dilarang mengadakan ujian sekolah lagi dengan mengumpulkan siswa, kemudian tidak perlu mengukur capaian seluruh kurikulum, kemudian sekolah dapat menggunakan nilai 5 semester untuk menentukan kelulusan. Terhadap pembelajaran dari rumah, PJJ atau daring, itu kebijakan kami di Indonesia umumnya dan di Provinsi Bali khususnya, bahwa siswa tidak lagi dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, kemudian yang kedua, bahwa pendidikan jarak jauh difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai COVID-19. Kemudian tugas dan aktivitas disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa. Nah, ini yang untuk mendorong anak-anak tidak stres, kemudian sehingga tugas dan aktivitasnya itu disesuaikan dengan minat dan kondisi siswa, serta mempertimbangkan akses dan fasilitas belajar di rumah. Kemudian bahwa bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru. Nah, ini yang paling tidak membantu anak-anak di saat pandemi COVID-19 ini untuk tidak stres, kemudian dengan proses yang kita kira akan sebentar tetapi dengan waktu yang cukup panjang. Nah, ini banyak hal yang menimbulkan stres, kemudian emosi. Nah, ini yang kita lakukan dalam kebijakan pembelajaran di Provinsi Bali ini. Kemudian terkait dengan ujian kenaikan kelas juga setelah kami melakukan pembelajaran jarak jauh di 15 Maret itu sudah dilarang mengadakan ujian dengan mengumpulkan siswa. Ujian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport dan penugasan, kemudian tes daring dan atau bentuk asesmen lainnya. Kemudian kenaikan kelas juga dirancang untuk mendorong aktivitas yang lebih bermakna. Sehingga dalam masa pandemi COVID ini ada kesadaran di situ bahwa aktivitas-aktivitas bermakna yang membentuk karakter anak-anak ini bisa kita wujudkan lebih baik. Kemudian dari PPDB 2020 kami di Disdikpora Provinsi Bali dan sekolah mengikuti tentu tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dengan tidak mengumpulkan orang tua, kemudian siswa, dan beberapa tahapan dari PPDB baik jalur prestasi yang non-sonasi dan non-afirmasi itu bisa mempergunakan nilai rapor 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik maupun non-akademik di luar rapor. Kemudian kita juga melakukan PPDB secara online di tahun 2020 ini dengan link di http /bali.siap.ppdb.com dan itu sudah berjalan dengan lancar di tahun 2020. Kemudian dari dana BOS, dana operasional sekolah, bantuan operasional sekolah ini juga kebijakan pemerintah, baik pemerintah nasional maupun pemerintah Provinsi Bali, itu sudah merelaksasi, walaupun kami di Provinsi Bali semua merefocusing dari dana BOS dan dana-dana APB di Provinsi Bali adalah untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Begitu juga dengan dana BOS ini yang sudah direlaksasi itu bisa digunakan untuk membiayai upaya-upaya pencegahan dalam pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, dan hal-hal yang terkait dengan upaya-upaya kita dalam pencegahan pandemi COVID-19 ini. Next.
Nah, tentu dalam upaya kita melakukan pembelajaran jarak jauh, beberapa hal yang harus kita lakukan di awal. Tentu ada proses pembelajaran yang memulai dari masa-masa darurat, dari awal pandemi kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu kami pikir guru-guru, kepala sekolah, satuan pendidikan, dan tenaga kependidikan, siswa, orang tua itu mengalami kesulitan-kesulitan, ada permasalahan-permasalahan. Tentu permasalahan-permasalahan ini segera mungkin kita harus carikan solusinya di masa pandemi yang mungkin sudah berlangsung lebih dari 7 bulan di Provinsi Bali. Nah, tentu ada prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tentunya sekali lagi bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah pengalaman belajar yang paling bermakna bagi peserta didik, itu yang kita lakukan. Kemudian untuk penugasan yang bervariasi kepada peserta didik sesuai minat dan kondisi setempat, karena beberapa hal juga yang menjadi kendala, baik dari internet, kemudian fasilitas pendukung, kemudian beberapa hal yang menjadi kendala, sehingga penugasan itu pun bisa dilakukan bervariasi kepada peserta didik sesuai minat dan kondisi setempat. Kemudian pendidik lebih memberikan umpan balik yang bersifat kualitatif, tidak semata-mata dengan kuantitatif, tetapi dilakukan dengan kualitatif. Kemudian mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif, yang ini juga menjadi permasalahan juga, karena kita harus juga melibatkan tidak saja siswa dengan guru, tetapi juga dengan orang tua. Yang ini yang kita harus bangun komunikasi secara terus-terus, bahwa ada kesadaran sekarang bahwa orang tua pun harus terlibat dalam mendampingi siswa dalam belajar, sehingga para guru harus terus berkomunikasi baik dengan orang tua maupun siswa, sehingga pembelajaran ini dalam masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian tentu ada metode-metode pembelajaran kita lakukan dalam kebijakan kami di Provinsi Bali yang dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan, yaitu secara tatap muka virtual dengan menggunakan banyak aplikasi yang juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, termasuk aplikasi Google Meet, Zoom, dan banyak lagi, kira-kira ada 19 sampai 21 aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam membantu para guru dan satuan pendidikan dan siswa dan orang tua untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian menggunakan learning management system LMS seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, Sekolahmu, Geniusnet, Google Classroom, Moodle, dan lain-lain. Kemudian menggunakan media sosial dan web seperti WhatsApp, YouTube, Instagram, itu yang beberapa teknologi dan aplikasi yang kita lakukan untuk membantu para guru dan siswa dan orang tua untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelajaran jarak jauh di luar jaringan itu juga kita lakukan menggunakan buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, kemudian menggunakan media televisi nasional, menggunakan radio nasional. Ini juga kita lakukan sehingga bisa membantu seluruh guru dan siswa tergantung dari kondisi dari daerahnya masing-masing. Kemudian dari sisi partisipasi, tentu seluruh satuan pendidikan baik SMA, SMK, SLB di Provinsi Bali menerapkan metode
pembelajaran secara jarak jauh selama masa pandemi COVID-19. Bahkan dari bulan Maret, tanggal 16 Maret sampai hari ini pun semua sekolah SMA, SMK, dan SLB itu masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau kita lihat dari SMA negeri itu kita ada jumlah 80 sekolah, SMA swasta 80 sekolah, sehingga totalnya 160 sekolah, kemudian SMA negeri 52 sekolah, SMK swasta 123 sekolah, dan total 175 sekolah, dan SLB ada 14 SLB kita punya, 12 SLB negeri dan 2 SLB swasta. Lanjut. Ini yang kita lakukan selama masa pandemi COVID. Mudah-mudahan akan segera berakhir dan kemudian kita bisa kembali ke kenormalan baru. Mudah-mudahan sebenarnya kita sudah mempersiapkan pembukaan, tapi karena kondisi kita masih di Provinsi Bali masih dalam data gugus tugas COVID-19 ini kita masih mengalami peningkatan sehingga masih berada di zona yang masih banyak yang berada di zona oranye dan merah. Nah, ini yang sehingga dalam masa sampai sekarang kalau kita lihat di kalender akademik kebetulan memang masih dalam masa liburan sekolah, sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan nanti setelah Hari Raya, karena kami di Bali ada Hari Raya Galungan dan Kuningan, kemudian makin membaik, mudah-mudahan nanti bisa setelah Hari Raya, kalau kondisi kita memungkinkan, kita bisa melakukan adaptasi pembelajaran new normal di era baru. Kemudian ini beberapa cara siswa kami belajar dari rumah dalam pembelajaran jarak jauh, mengerjakan soal-soal dari guru, kemudian belajar dari TVRI, belajar interaktif bersama guru, belajar dari sumber digital, baik YouTube, Google, dan sebagainya, belajar dari buku teks, membuat proyek, kemudian belajar dari buku non-teks, dan belajar dari sumber belajar, baik rumah belajar, ruang guru, dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, tentu dalam 7 bulan, mungkin lebih dari 7 bulan sudah melakukan pembelajaran jarak jauh, beberapa kendala yang perlu kami informasikan kepada Mr. Ian, mungkin Ibu Andi, Ibu Mei, yang pada kesempatan yang berbahagia ini yang nantinya juga bisa membantu kami dalam proses pembelajaran jarak jauh, terutama penggunaan bahasa. Nah, ini yang terima kasih sekali untuk kedepannya mungkin kita akan melakukan kerjasama yang lebih baik dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Kemudian kendala-kendala belajar tentu karena di sana dalam pembelajaran jarak jauh ini ada para guru, kemudian orang tua dan siswa, ini sama-sama tentu dalam proses yang kita tidak tiba-tiba disentakkan oleh pandemi ini, kita semua berproses dan guru, orang tua, siswa, semua harus bertransformasi dan tidak saja kalau ya pembelajaran kemarin-kemarin hanya guru di sekolah dengan muridnya, tetapi sekarang orang tua pun harus menjadi guru. Bahkan murid pun, siswa pun harus menjadi guru. Karena siswalah yang lebih paham tentang teknologi, sehingga kami orang tua, guru, itu banyak belajar dari siswa tentang teknologi informasi. Nah, ini semua dalam posisi sebagai guru. Guru di sekolah sebagai guru, kemudian orang tua juga sebagai guru pendamping siswa di sekolah, begitu juga siswa sebagai guru
bagi orang tua maupun para guru dalam teknologi informasi. Mereka lebih pintar dari kita orang-orang tua tentang teknologi informasi. Nah, tentu beberapa kendala pembelajaran di sekolah, guru beberapa kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Ini yang menjadi kendala kita di awal. Nah, kemudian sekarang karena sudah mulai kita diberikan kurikulum, kalau kami di Provinsi Bali menetapkan bahwa kami masih mempergunakan kurikulum darurat, sehingga kalau kebijakan nasional diberikan 3 pilihan, tetapi kita di Provinsi Bali sudah kita putuskan untuk mempergunakan kurikulum darurat sampai tahun pelajaran 2020 ini berakhir. Kemudian waktu pembelajaran yang berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi jam mengajar. Nah, ini juga menjadi kendala bagi para guru. Kemudian guru kesulitan berkomunikasi dengan orang tua karena dalam kondisi jarak jauh, kemudian dalam proses pandemi yang cukup cepat gitu, sehingga kita semua shock, khawatir dan lain sebagainya. Ini komunikasi, tetapi lambat laun komunikasi ini kita terus tingkatkan sehingga dalam masa-masa 7 bulan ini kendala-kendala ini bisa kita atasi. Kemudian orang tua, bahwa kita tahu bahwa tidak semua orang tua mampu mendampingi anaknya belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya, kerja, urusan rumah dan sebagainya, dan tentu berubah profesi gini menjadi orang tua dan menjadi guru gitu. Nah, ini yang menjadi kendala juga karena orang tua juga harus mendampingi siswanya di rumah. Kemudian kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Oleh karena itu dalam pembelajaran jarak jauh juga diberikan juga materi-materi parenting. Jadi bagaimana memberikan solusi bagi orang tua untuk belajar mendampingi siswa di rumah pembelajaran jarak jauh. Kemudian bagi siswa kesulitan untuk konsentrasi, mungkin shock, khawatir, kemudian dengan 7 bulan ada kejenuhan di situ, anak-anak berada di rumah dengan aktivitas mereka yang haknya mereka yang pertama bermain ini harus terus di rumah. Nah, ini yang menjadi juga kecenderungan permasalahan kita tentang konsentrasi belajar anak-anak di rumah. Kemudian banyak juga yang mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru, terutama siswa-siswa yang di orang tua yang mendampingi anaknya, ada beberapa anaknya yang masih sekolah. Nah, ini kesulitan juga orang tua, begitupun siswa di sekolah untuk melakukan penugasan soal dari guru. Kemudian peningkatan rasa stres dan jenuh. Nah, tentu karena sekian bulan sudah di rumah, akibat isolasi yang berkelanjutan ini berpotensi menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi anak. Nah, mudah-mudahan ini akan segera berakhir, kita kembali bisa mudah-mudahan lebih cepat kita bisa kembali ke suasana yang normal sehingga siswa kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti kemarin-kemarin. Kemudian dari sisi akses ke sumber belajar, baik karena jangkauan masalah listrik, kemudian internet, maupun dana kuota internet dan aksesnya, ini juga menjadi bagi kami di Provinsi Bali. Tentu dengan beberapa hal, solusi-solusi yang kita tawarkan, permasalahan-permasalahan pembelajaran jarak jauh ini bisa diatasi oleh para guru dan satuan pendidikan di sekolah. Lanjut. Nah, ini yang
ada antisipasi konsekuensi negatif dari pembelajaran jarak jauh. Tentu dari data gugus tugas bahwa ada wilayah-wilayah di zona merah, kemudian zona oranye, zona kuning dan zona hijau. Kemudian yang tentu yang wilayah-wilayah pada zona merah dan oranye ini pembelajaran tatap muka untuk zona merah dan oranye ini tidak bisa kita lakukan. Kemudian pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan hijau ini pada era new normal sebenarnya sudah mulai bisa kita lakukan, tetapi karena mengingat ini pertambahan kasus-kasus COVID masih memperlihatkan peningkatan di Provinsi Bali, sehingga kita masih berpikir untuk tetap berpikir untuk keselamatan dan kesehatan anak-anak, sehingga pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu hanya diperbolehkan untuk semua jenjang yang berada di zona hijau dan zona kuning. Tetapi di Provinsi Bali sementara masih pembelajaran jarak jauh. Karena ada beberapa hal yang harus juga menjadi prasyarat, baik kalaupun sudah di zona kuning dan hijau, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian kurikulum darurat ini sudah selama permasalahan dari proses 7 bulan ini, pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah membuatkan kurikulum darurat yang dalam kondisi khusus pandemi COVID-19 ini, sehingga sekolah dapat diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Ada 3 pilihan, bisa mempergunakan kurikulum 2013, kemudian bisa mempergunakan kurikulum darurat, dan bisa disesuaikan dengan kondisi setempat, jadi dari guru itu sendiri. Nah, tentu kalau kami di Provinsi Bali, kita mempergunakan kurikulum darurat ini. Nah, kemudian modul pembelajaran dan asesmen dibuat untuk melakukan pelaksanaan kurikulum darurat dalam kondisi khusus ini. Lanjut. Nah, dari sisi kebijakan, tentu kami dari pemerintah harus melihat, mengacu dari gugus tugas baik nasional maupun provinsi. Tetapi pemerintah Provinsi Bali, kalau kebijakan pemerintah pusat itu pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan zona kuning yang berbasis dari kabupaten kalau di nasional. Tetapi kami di Provinsi Bali telah mempersiapkan, sebenarnya kita sudah mempersiapkan untuk pembelajaran tatap muka, tetapi melihat kondisi dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kita harus lebih hati-hati juga untuk melakukan pembelajaran tatap muka di Provinsi Bali. Kalau kami di kebijakan untuk Provinsi Bali, pembelajaran tatap muka di sekolah diperbolehkan untuk zona hijau dan kuning, kita berbasis desa dan kelurahan, tentu harus mengacu dari data zonasi per kabupaten kota. Kemudian untuk satuan pendidikan yang berada di zona oranye dan merah itu masih tetap dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Sekolah pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah. Dan kami di Provinsi Bali masih memang pembelajaran dari rumah masih tetap. Kemudian selain zona hijau, satuan pendidikan di zona kuning itu sudah dapat diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka dengan mempertimbangkan risiko kesehatan yang tidak berbeda dengan zona hijau. Kemudian dari data zonasi, data zonasi per kabupaten, berdasarkan data satuan tugas inilah yang menjadi acuan yang harus terus dipantau oleh satuan pendidikan untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Kalaupun
nanti kita sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi ada perubahan zonasi di masing-masing data satuan tugas ini, itu satuan pembelajaran tatap muka kembali ditutup untuk satuan-satuan pendidikan. Nah, ini beberapa syarat-syarat yang daftar kesiapan itu dari satuan pendidikan yang harus dipenuhi untuk persyaratan pembelajaran tatap muka di Provinsi Bali. Beberapa daftar periksa juga harus daftar periksa kesiapan, kemudian kesepakatan bersama kepala sekolah dengan ketua komite, kemudian surat izin orang tua siswa itu menjadi bagian-bagian yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk membuka kembali satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka. Ini persiapan-persiapan yang kita lakukan sebenarnya, tetapi karena kondisi dan memang kalender pendidikan masih kondisi libur, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu jika daftar periksa kesiapan, kemudian kesepakatan dari bersama kepala sekolah dan kepala satuan komite, ketua komite, serta surat izin orang tua itu sudah ada, itu sudah boleh melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tetap harus mengacu pada data zonasi, data satuan tugas ini harus terus kita pantau dari link ini. Lanjut. Nah, tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan untuk kegiatan persiapan pembelajaran, terutama mengenai aktivitas untuk mengidentifikasi kesiapan guru melakukan pembelajaran, kemudian persiapan strategi dan model pembelajaran serta jadwal akademiknya. Apakah kalau sekarang masih dalam masa liburan sekolah, masih di kalender akademik, kita masih pembelajaran jarak jauh, nanti ini menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan, persiapan strategi dan model pembelajaran juga kita persiapkan. Kemudian pembagian kelompok belajar, ini juga menjadi perhatian kita saat nanti kita melakukan blended pembelajaran, baik pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Pembagian kelompok belajar, jadwal belajar untuk murid itu juga kita harus perhatikan. Kemudian persoalan persiapan pola komunikasi antara sekolah dengan orang tua dan murid, ini yang penting kita harus lakukan karena kita masih juga akan melakukan pembelajaran jarak jauh dalam masa pandemi. Nah, tentu dalam upaya kita akan melakukan pembelajaran tatap muka, tentu perlu sosialisasi pembukaan kembali sekolah dan pembelajaran normalan baru kepada orang tua dan murid. Dan ini sudah kita lakukan, terutama kepada satuan pendidikan, kita sudah melakukan sosialisasi. Tentu nanti ini akan kita lakukan juga sosialisasi pembukaan kembali sekolah dan pembelajaran kenormalan baru bagi orang tua maupun siswa. Kemudian dengan keluaran untuk identifikasi kesiapan guru, daftar penugasan guru, ini juga harus kita perhatikan kesiapan tenaga kependidikan, guru dan tenaga kependidikan harus kita persiapkan. Kemudian RPP dari tujuan kegiatan asesmen dan jadwal akademiknya juga perlu kita persiapkan, daftar kelompok belajar dan belajar jarak jauh maupun tatap mukanya itu ya juga kita sudah persiapkan, dan jadwal susunan acara pertemuan sosialisasi orang tua dan murid ini juga kita sudah jadwalkan, dan sosialisasi pembukaan sekolah ini juga kita lakukan sebelum nanti kita melakukan pembelajaran tatap muka, dan beberapa sudah kita lakukan seminggu kemarin. Lanjut.
Nah, ini flowchart yang tadi saya sampaikan bahwa zona merah, zona oranye itu masih tetap dalam belajar dari rumah. Tentu ada beberapa kesiapan-kesiapan yang kita kalau sudah disetujui dan kabupaten kota dalam zona hijau kuning, kalau iya bisa mendapatkan persetujuan dari Pemda atau Kanwil kantor Kemenag. Kemudian jika tidak masih tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Jika iya, satuan pendidikan harus memenuhi daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Jika tidak, masih tetap juga harus melakukan pembelajaran dari rumah. Tetapi jika iya, perlu juga persetujuan dari orang tua untuk pembelajaran tatap muka. Baru anak-anak bisa belajar tatap muka. Nah, ini hal-hal flowchart dari pembelajaran tatap muka yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan untuk membuka pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu beberapa adaptasi jangka waktu adaptasi untuk kenormalan baru juga harus kita lakukan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada 6 daftar periksa kesiapan yang harus dilengkapi oleh satuan pendidikan untuk mengajukan pembelajaran tatap muka di era kenormalan baru. Nah, tentu adaptasi juga kita harus lakukan metode-metode yang kita harus lakukan dalam pembukaan tatap muka di Provinsi Bali. Ini ketersediaan sarana sanitasi kebersihan ini juga menjadi perhatian kita karena di masa pandemi ini kita lebih fokus kepada kesehatan dan keselamatan anak-anak. Sarana toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir, kemudian disinfektan ini harus sudah siap di sekolah. Kemudian mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, ini menjadi perhatian juga satuan pendidikan sehingga rujukan-rujukan ke puskesmas, klinik, rumah sakit itu bisa dipersiapkan secara baik. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker, ini di sekolah jika akan membuka pembelajaran tatap muka, kemudian memiliki termogan, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, ini yang kita stressing juga untuk kondisi-kondisi medis penyerta comorbidity yang tidak terkontrol ini masih perlu dilihat ya, karena kalau memiliki kondisi medis penyerta ini agak rentan di sisi kesehatan. Kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, ini juga tidak memungkinkan. Kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona oranye dan merah, ini juga tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kalaupun wilayahnya atau desa di satuan pendidikan itu sudah zona hijau atau kuning, tetapi ada guru-guru dari zona merah atau oranye, siswa dari zona merah atau oranye itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, sehingga harus tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian membuat kesepakatan bersama di Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan. Kemudian proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang daftar periksa kesiapan inilah yang harus dipenuhi oleh Satuan Pendidikan baru bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Lanjut. Nah, tentu karena kita fokus pada kesehatan dan keselamatan anak-anak, protokol kesehatan COVID-19 ini harus ketat dilaksanakan saat kita melakukan pembukaan tatap muka di sekolah, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, yang tentunya ini masing-masing kabupaten kota juga mempunyai kebijakan, tentu diturunkan dari kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota.
Kemudian tentu protokol-protokol kesehatan seperti biasa menggunakan masker, pelindung wajah yang ini harus terus kita sosialisasikan saat akan melakukan persiapan pembelajaran tatap muka, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1,5 meter, perilaku hidup bersih, menutup hidung, mulut, dan tisu, tersapu tangan pada saat pilek atau batuk, kemudian menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area vital seperti mata, hidung, mulut. Ini juga harus terus kita sosialisasikan. Lanjut. Nah, tentu ini beberapa mungkin kita ada sisa waktu 5 menit lagi, Bu, iya, untuk iya, mungkin ini tidak saya baca lagi karena bisa dilihat dan nanti para guru mungkin bisa mendapatkan materinya. Kita lanjutkan lagi, Ibu, ini protokol kesehatan COVID-19. Nah, tentu ada pola pembukaan sekolah jika nantinya kita akan melakukan pola pembukaan sekolah dengan cara tatap muka. Ini semua di jenjang satuan pendidikan sudah diperbolehkan baik SMA, SMK maupun di SLB, tetapi dengan melihat fase-fase transisi, kemudian fase transisi selama 2 bulan untuk SMA, SMK, kemudian kenormalan baru dari setelah 2 bulan baru kenormalan baru dengan maksimal kelompok 18 murid dengan 3 hari PTM dan 3 hari PJJ. Nah, ini masih kita mempergunakan blended baik dari pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh masih dalam masa pandemi ini. Lanjut. Untuk SLB, nah ini agak khusus. Kalau SLB tetap masa transisi 2 bulan, terutama pada maksimal kelompok ada 8 murid, kemudian 5 murid. Untuk SLB dengan murid yang memerlukan beberapa bantuan fisik guru, ini hanya bisa 5 murid saja. Kemudian 3 hari PTM ini sama, kemudian baru kenormalan baru setelah 2 bulan transisi. Begitu juga dengan SLB dengan murid yang memerlukan bantuan fisik penuh dari guru, ini hanya 2-3 karena perlu pendampingan yang khusus ya untuk bantuan fisik penuh dari guru. Nah, sama juga dengan waktu transisi 2 bulan, kemudian baru memasuki kenormalan baru. Nah, ini yang mungkin bisa dengan durasi masih 1,5 jam, 3 JPL kali 30 menit ini, dan setelah selesai pembelajaran tatap muka harus kembali ke rumah. Ya, tidak boleh lagi di sekolah gitu. Jadi langsung pulang ke rumah kalau dengan pembelajaran tatap muka ini. Nah, tentu harus melihat protokol kesehatan secara ketat dan satuan pendidikan harus selalu mengacu pada data-data dari gugus tugas, sehingga kalau ada anak-anak yang terinfeksi lagi COVID-19 itu sekolah harus segera ditutup. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ini terakhir slide kami, Ibu Sonia. Lanjut lagi satu mungkin slide-nya. Nah, ini kalau kurikulum, satu lagi mungkin kembali, Pak Sonia. Nah, ini terkait dengan kurikulum seperti yang saya sampaikan tadi. Kembali ke satunya Mbak Sonia. Bukan, iya. Nah, ini, ya, yang ini terkait dengan kurikulum seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ini pun kurikulum kita diberikan satuan pendidikan diberikan kelonggaran untuk bisa tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, bisa menggunakan kurikulum darurat dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tetapi kami khusus di Provinsi Bali ini harus mempergunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus sampai dengan tahun ajaran 2020 ini berakhir. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Sonia, pada kesempatan yang berbahagia
sore hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Titiang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti 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 Om. Om Santi Santi Om. Thank you very much Ibu Dayu. Sangat memotivasi sekali. Sangat memotivasi sekali dan sangat jelas sekali pemaparannya di sini membuktikan bahwa Bali Government di provinsi itu sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana menjalankan proses belajar mengajar selama pandemi ya Ibu Chandra. Terima kasih untuk pemaparannya dan pastinya untuk para partisipan webinars. Bagi Bapak Ibu Guru yang memiliki pertanyaan boleh langsung ditaruh di chat box, nanti akan ada sesi tanya jawab. Setelah kita mendengarkan pemaparan berikutnya dari Mr. Ian Colley, we will talk about mastering English to support learning in the new normal. We know that in this pandemic situation, of course, there's so many challenging for the teachers to to start the learning in online, digital learning and everything, learning in distance as well. And this is part of Mr. Ian Colley will share what is the material that teachers can use to support learning in the new normal, and then why having an international certification is very important for the teachers to help teachers to teach students in the pandemic or not in the pandemic. So I would like to give the time to Ian. Ian, are you ready to give your materials? I certainly am. Thank you so much. Yes. Sonia. I'm just going to share my presentation with you, and hopefully everybody can see that now. Yes, I can see it clearly. Great. Okay, let me just start from the beginning. Wonderful. So thank you very much, everybody, for taking the time today to allow me to speak to you. And just to tell you a little bit about myself, my name is Ian Colley, and I'm a global product manager working at Cambridge Assessment English. I've been at Cambridge for nearly 14 years now. On this picture here, you can see King's College at Cambridge. And this is really just to remind you that we at Cambridge Assessment English are very proud to be a department of the University of Cambridge. And we've been in business for more than 150 years, helping people to learn English and prove their skills to the world. So, just to tell you a little bit more about who we are. So at Cambridge Assessment English, we are involved in helping people to improve their English skills, improve their skills through having certification of their English proficiency and of their teaching skills. So the first I'd like to say is that all our exams and qualifications are researched by the biggest research team of any exam board in the world. We've built up our expertise, as I mentioned, over very many years, over more than 100 years, and we're very happy that our qualifications are internationally recognized and respected as the gold standard by organizations like governments, education ministries, etc., all over the world. And we're also very proud of the fact that our exams are available to people all over the world. People take our exams in nearly every country of the world, and our exams are fair to everybody, no matter what cultural background they come from or what level of English they have. And Cambridge Assessment is also a founding member of Cambridge ALTA, which stands for the Institute of Automated Language Teaching and Assessment. And we are at the forefront of using AI and digital technology to create the next generation of exams and qualifications. And you can see that we're working together with the University Computer Lab, Department of Engineering, and the Department of Theoretical Linguistics to help us to create these great new exams. So we find ourselves in new times, in strange times with the COVID epidemic, but also it's a very interesting time for all of us as we enter what's called the fourth industrial revolution.
And the fourth industrial revolution is really focused on the use of AI technology and automation. And of course, this is changing the way that we work as individuals. Many companies are reporting that the skills that their workforces currently have now, and skills that would usually last for somebody's entire career, are now only worth maybe 50% or 25% of the time that somebody will take in their career, which means that many people will need to upskill and retrain as part of their job life. But there are some skills which remain important no matter how the technology changes. And this mind map here that you can see shows some of the most important skills that employers have told us that their staff will need to have in order to succeed throughout the 21st century. And you can see that many of these are soft skills. We have communication as being very important here, along with things like problem solving and decision making. And really, what this slide is showing us is that improving our English language skills, using English as the lingua franca, or the language that's used by business all around the world, is only going to become more important. And we need to ensure that the next generation of workers have the English communication skills they need in order to succeed. So this chart has got lots of different figures on here that really show the importance of using the English language as a lingua franca, as a way of communicating internationally. And you can see in the first column here that English can really help to improve countries, to improve their economy. If you look at the second one here, it says English language skills can boost individual earnings by 25%. It's huge. And you can see in the middle here that there might be 385 million people who speak English as their first language, but there's more than 1 billion people now around the world who are fluent in English as a second language, and a further 1.75 billion who can speak English to a good standard. So it's becoming even more important. And then finally, you can see here that executives are telling us that 70% of their workforce will need to master English in order for the company to be able to grow. And further to that, 50% of the total workforce would need English skills. So it's really important for not just now, but for our future, that we continue to improve the English language skills of everyone, to give them the best opportunity to do well in life. So here's a nice chart for you. And this really shows the skills gap between the level of English that employers would like and the level of English that employees actually have. So if you look at the top bar chart, the pink one here, this is, sorry for my presentation, this is where English is not an official language. And there's 67% skills gap there between what companies would like and what companies actually have. Even in countries where English is an official language, there's a 59% skills gap. And perhaps more surprisingly, in English-speaking countries, still a 22% skills gap between what employers would like their staff to have and what they actually have, and are able to communicate in English. So just a couple of quotes here. The first one: we live in an increasingly connected world, and communication is an important part of this process. People who can communicate are more likely to grow professionally and personally. And that's really important. So we know that learning English is a really important part of the process to help countries and to help employees and individuals to improve their skills. But why do we need to take exams? Perhaps this is a more difficult question to answer, but let me try and unpack this for you. So we need exams as part of English language study for lots of different reasons. And I'm going to look at these in more detail, but let's look at the list. So we can use exams to help define our requirements, to make teaching more relevant and practical, to help to set goals, to show
progress, to show students progress as they learn, to build confidence, which is really important for people when they want to use the English skills that they've learned, and to help create a sense of achievement and motivate students to learn. But let's look at these in more detail. So in terms of defining requirements, we're thinking here about the curriculum that we are developing for our English language programs. So we need to understand what exactly it is that learners need to learn as part of their studies. Well, reading, writing, listening and speaking skills, of course. But what about the types of grammar and vocabulary that they need to study? How do we structure this learning? What do they need to learn first? What comes next? How much time is needed in order to learn different parts of the language? And all this helps us to shape a curriculum, and using an assessment as part of this will help to shape the curriculum. Many of you will have heard of the phrase positive washback, and this is how having a good exam at the end of a course can help us to develop our curriculum, develop our teaching skill, teach using a communicative process, and help our students to learn more. Exams can also make teaching more relevant and practical, because our exams, as I'm going to show you later, use a communicative approach, which means that students have to show how they can use the language to communicate in a positive way. And that's the key of learning English. Also, to prepare students with job-ready skills, so the kinds of skills that they'll need when they go to university and work, to be able to communicate, to read, write, listen and speak in English, to write letters, to make presentations, all those kind of skills, and help them, really importantly, to speak and write in confidence. And exams can help to do all this by giving more information to teachers about what they need to teach and how they should teach it in order to help their students to pass the exams that they're going to be taking. Help to set goals. So what is it exactly that you want your students to achieve, and in what time frame? By when do you want them to achieve this? And how do you measure the success? Well, by using an assessment, it's easy for you to measure the success of a student and see what level they've obtained during their studies. And they also help us to show student progress. So have they reached the goals that we've set for them throughout the curriculum? What areas do they know well, and which do they need to improve on? And how can we give them support to focus on these areas? These are all things that and finally, assessments can really help to build the confidence of our students. They can see how they've improved, and they will be able to use their language in a very practical way. And this, together with the achievement that they'll get of getting a qualification, is highly motivating. And we should never underestimate the importance of motivation in learning. If our students are not motivated, it's far more difficult for us to teach them and for them to learn from us. So motivation is key to the success. And also, finally, creating a great sense of achievement. So by passing an assessment, students have proof of their proficiency level. Their results will be on an internationally recognized standard, so they can use something which is used globally, and they'll be able to, importantly, boost their employment opportunities by having these great English communication skills that they've learned, these practical skills. So at Cambridge Assessment English, we have qualifications to help learners on every step of their journey, starting from primary school through to secondary, higher education. We also have qualifications for the workplace and also for teachers, which I'm going to be talking about a little bit later. So this is an important chart because I mentioned that all our assessments are graded against an international scale or standard. And what you can see here on the left-hand side of the chart is something called the CEFR, or the Common European Framework of Reference. And this
English. We're one of the founding members of the Association of Language Testers in Europe, and we developed this CFR as a way that we could compare language skills across any number of languages. So we have students at pre-A1 who have quite a basic knowledge of English, going all the way up to C2, which means they have a very proficient and native level of English. And you can see that we have lots of qualifications at different levels for school-age children and for adults, as well as those studying for business, all fitting in with this CFR. And we've gone one stage further by including something called the Cambridge English Scale. And this is a measure that breaks down each of these CFR levels into 20 points. And what that means is that when we report our exam results, we're able to be very accurate about where a student actually is within each of these CFR levels. So are they at the beginning, the middle, or the end of a CFR level? And so together, these two scales are understood and recognized by companies, educational institutions, and government bodies all over the world. So I mentioned that we have this CFR, the Common European Framework of Reference, which gives more information about a student's ability along these 7 levels. But with each of these levels, we also have a range of what we call can-do statements. And can-do statements describe what a student is able to do with the language that they've achieved. So you can see here that these are the can-do statements for a student who is around a B1 level of the CFR. So it tells them that they can understand the general meaning of non-routine letters. They can understand the meaning of reports. They can write simple reports. They can write non-routine letters. They can ask for factual information. They can take messages and pass messages on. They can express their own opinion and present arguments, and they could give a simple prepared presentation. So there are can-do statements like this for each of the CFR levels, and this information is presented in the results that we provide to our students. So just to give you an idea of what I mean when I say that our exams and qualifications use communicative English. Here are some examples that are taken from the speaking part of the exam. And if we look at the first one in the table here, it says, these are questions that the examiner will ask the student. So, how do you get to work every day? What did you do yesterday evening or last weekend? Why do you think that English will be useful for you? Tell us about the people you live with. So these are all general types of questions that you could expect students would be asked during their working life, or if they're going to visit friends or colleagues in another English-speaking country. And so this is the kind of communicative language that they will learn. On the other side here, we've got pictorial representation. We've got a gentleman here. It's got lots of activities around the screen, and what you would be asked to do here is to look here and talk about which activities you think may be the best ones to help the man relax, because he's obviously very busy at work. So again, student will need to use their communicative language skills in order to understand the information and to pass on their ideas and thoughts to the examiner. This is taken from the writing exam. And again, we've got 2 different types of question here. On the left-hand side of the screen, you can see that the student has been asked to write an email. So again, a very normal, everyday communicative task that they'll need to do in the exam using the language that they've learned. And they're given prompts so to help them to understand how they should structure their answer. And on the right-hand side of the screen here, the students are asked to present a longer piece of writing. Here they have to write 100 words, and they've got some prompts. This one is all about films, and they have to talk about what kinds of films they enjoy, where they prefer to watch them, etc. So again, very communicative type English activities that they need to do in both the speaking and the writing exam. So
I mentioned a little bit about the results that our students get when they take a qualification with us. This is called a statement of results, and it gives them their overall score on the Cambridge English scale. They get an individual score by each skill, so they will be a reading, writing, listening, and speaking section of the exam. They'll also get that very important CFR level that I told you about, the international scale that's used with all our exams. And they'll also get lots more description of what they're able to do with the language that they've learned, and those can-do statements that I mentioned before. They also get a lovely certificate from us. You can see that it has the Cambridge University emblem on it here. It's nicely embossed. They also get more information on their grade and their CFR level. And this is something that they can use as part of a recruitment process for a job application, for example. But I mentioned that we also have lots of help available for teachers, because we understand that teachers are hugely important in the future of the next generation of employees. And we want to help them as much as possible to use the communicative skills that I've mentioned in order to teach better. So we've got lots of training and professional development programs that are available. Many of them are available free of charge that you can sign up for on the Cambridge Assessment English website. We've got lots of resources for teachers. Some of them I'm going to show you a little bit later, lots of lesson plans and other resources, all available free for you. And then we've got some focus support specifically for teachers who are preparing students for some of the Cambridge exams that I've talked about today. So just to tell you a little bit about our teachers, so I'll just read out one of these quotes for you. It says, Cambridge English is one of the most reputable English tests or assessments that's available worldwide at present. It's a certificate that gives the kids an amount of international recognition, and it tests the kids' proficiency at an international level. These kids will be able to study at any international school without having to take their own exams. Okay. So it's really important. Teachers around the world recognize that our qualifications are great and really help give their students a boost and the best opportunities in life. So let's look at some of the qualifications we have for teachers in a little bit more detail. We have something called the CELT-P, the CELT. It's a Cambridge English course. It's a communicative course that helps to prepare teachers for studying, for teaching. And this one, the CELT-P, is particularly for teachers who will be teaching primary school children. We also have another practical qualification called CELT-S, and this is for teachers who will be preparing students in a secondary school environment. And both of these qualifications are very communicative. You'll learn lots of important skills, how to improve your communicative language teaching, how to create materials, how to write curriculums, how to teach reading, writing, listening, speaking in more detail, and how to make your lessons more exciting and interesting. We've also got something which is very popular called the TKT, or the Teacher's Knowledge Test. This is for teachers who are already working but would like to improve their knowledge of certain aspects of teaching. So, for example, there are modules about classroom management, teaching grammar and vocabulary, how to deal with different types of students, young learners, secondary school students, etc. And these are great for teachers who are already have already started their teaching career but would like to boost their skills. We've got something called Language for Teaching, and this gives teachers the English language skills they need to teach English with confidence. So this is a mixture of practical teaching skills as well as language improvement for teachers who would like to boost their English language level as well as their knowledge of teaching. We've got something which we call the Certificate in EMI Skills. So any teachers who need to teach their subjects in the medium of English, so perhaps working at a university
where all the courses have to be delivered in English. The EMI certificate will help you to use the knowledge and the skills that you already have around your topic and use those when you're teaching using the English language, teaching your topic using the English language. And also we have lots of train the trainer activities. So this is for experienced teachers who wish to develop their knowledge and skills in order to train other English teachers. So if that's something that you're particularly interested in, then certainly Sonia will be able to give you more information about the programs that we have there. So just finally, we have 3 levels of qualification. I mentioned the CELT P and the CELT S. So this is for, we've also got one called CELTA for people who want to teach older teenagers and adults. So if you're not in a school environment, but you are going to be teaching adults, CELTA might be something for you. A much higher level qualification, the CELTA is a certificate. We have the Delta, which is a diploma. And this is for teachers looking to progress into more senior roles or extend their expertise in some specialist areas. And then we also have something called teaching skills and knowledge whilst they're actually at work. So lots of qualifications there that can help you as teachers to improve your teaching skills, to help you to feel more confident, to learn about teaching techniques that we're here to support you as much as we can. This chart, though it's quite complex, I can break this down for you quite easily. So what we've got on the axis here, the coloured axis here, are the different types of resources. So in orange, we've got lots of games. In blue, we've got other fun and communicative classroom resources. And then in pink, we've got special materials that will help you to practice specific language skills in the classroom. And then the axis along the bottom here, you can see that we have the CFR levels from pre-A1, A1, all the way up to C2. So you can see each of these CFR levels, we've got lots of great resources which are available for you to use. And many of these are available for you free of charge. So lots of interactive games and activities, support that you can use in the classroom. We've also got a fantastic set of resources that you can download from our website. This is the main Cambridge Assessment English website. And for each of the qualifications that we've got here, we've also created what we call a handbook for teachers, and you can see this on the right-hand side of the screen. So this is the handbook for the B2 first exam. These handbooks are really interesting for teachers because it tells you all about the exam. It tells you what each section of the exam, reading, writing, listening and speaking, what students will be expected to learn. It gives you lots of advice, tips and hints on how you can prepare students and how you can prepare lessons for each of those skills. And it also gives you lots of examples from the exams as well. So these are a great resource that helps you to boost your knowledge about one of the qualifications before or during the time that you introduce it to your students at school. And you can see here on our website that we've got support specifically aimed for learners, support for teachers, which we're going to look at in a bit more detail now, and also some support for organisations like higher education institutions who might already be using our exams with their students. So something that you will find really useful are our free lesson plans for preparing students for Cambridge English qualifications, and it's really easy to use. There's a search engine here. You just put in which exam you want to prepare students for. You might want to put in the specific type of resource or the specific skill that you want to practice. And then you can see that lots of lesson plans appear that you can access and download. You can see that there are 18 lesson plans for this particular exam, plus sample papers that you can print off to help your students to prepare, as well as the teacher's guide and a vocabulary list.
We have these for each and every one of our qualifications, so it's a great resource to get you started in the classroom. Moving on. We've also got lots and lots of free resources available, which we call general English teaching resources. So these are not exam specific, but again, you can see we've got lots of resources that you can just click on here. They'll download information for you. We've got a whole section of activities, free activities, different language skills, Pen Friends, which is something that you can do with your students in class, Facebook for teachers, lots of other great resources. So do have a look on our website. You'll find lots of things for free. Something else that we're really proud of that's been launched recently are Write and Improve and Speak and Improve. And we're particularly proud of these two new resources because they use the latest AI technology. I mentioned that we are one of the founding members of the ALTA, which is the universities, different departments of the university are all joining together to look at AI technology. And we've created two great products called Write and Improve and Speak and Improve. So basically how these work are that with Write and Improve, students will get access to lots of different writing activities, each at different CFR levels. So there are activities for beginners, for intermediate level students, and more advanced students. And what they do literally is they're given a question, they write their answer into the computer, they get some instant feedback from the computer telling them about the structure of their sentences, the grammar, the vocabulary that they've used, whether they've answered the question well. Then they get the opportunity to write again. The computer gives them more feedback, and the idea is that they go through the process and the AI technology helps them to improve their writing. It's exactly the same with Speak and Improve. This is another resource that we've created using AI technology. Students wear a headset with a microphone just like me. They talk into the computer and they get feedback on their pronunciation, their fluency, again, their use of grammar and vocabulary. And it's a great way for students to improve their communicative language skills whilst interacting with the AI technology that we have here at Cambridge. So I hope that you found my presentation useful. I'm here to answer any questions that you may have. And thank you again for giving me the opportunity to talk to you. And now I'll pass back to my colleague, Sonia. Yes, thank you very much, Ian. So it's a very nice and easy to understand presentation as always, Ian. Thank you very much. Untuk Bapak Ibu Guru, seperti yang tadi kita lihat di presentasi Mr. Ian Colley bahwa mengapa bahasa Inggris itu sangat diperlukan untuk meningkatkan proses belajar mengajar para guru, dan kenapa International Certificate itu juga sangat dibutuhkan bagi para guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar, dan apa saja sih yang materi-materi yang diberikan oleh Cambridge Assessment English tadi sudah banyak sekali di-share oleh Mr. Ian Colley. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya menunggu Bapak Ibu Guru, siapapun yang ingin memberikan pertanyaan sore hari ini, jangan ragu-ragu. Please type your question in the chat box or raise your hand. Click the raise hand symbol to ask question directly. So if you want to ask Ian something or mau bertanya untuk Ibu Dayu, karena Ibu Chandra Dayu masih ada di sini juga bersama dengan kita, boleh langsung type in the chat box or raise your hand. Okay. I think we have Muhammad Taufan Baso raise his hand. Yes. Yes, Mas Ganesh, can you help him to unmute himself?
Already, I think. Perfect. Thanks. Yes. Hello, Mr. Taufan. Can you hear me? Hello. Yes. Yes. Do you have a question for Ian or untuk Ibu Dayu? I think I have a question to all. Okay. Yeah, even though with you. Sure. Thank Yes. you. Can I start my question? Yes, please. First of all, I would like to introduce myself. I am Taufan, Muhammad Taufan Basok Makassau. I teach at SMK 7 Takalar, South Sulawesi. The problem we face in our school is about the students. They are very difficult because they lack of many things, like they don't have the data, the internet data, they don't have a mobile phone, and sometimes they have the data, but they don't have good access about the internet. I think the 3 items I asked to all the speakers, and maybe Mr. Ian as the Cambridge University, from Cambridge University, and also what is the speaker here. I think that's all my question, and thank you very much. I'm happy to join this program. Thank you. Yeah. Thank you. So yeah, I understand that it's often difficult when we have students who perhaps don't have access to all the resources that we have available on our website. But what I would say is that everything that I've shown you today, apart from the Writing Improve and the Speaking Improve, all the lesson plans, all the other activities that are available on our website, you can download them and that you can print them off. So you could do that in advance before you go to the classroom. And I would also say that we've got lots of resources on our website that have been specifically designed for the situations that you mentioned, sir, when we don't have lots of resources in the classroom. So there's lots of activities there that you could have a look at, print off, or just you could look on screen. Lots of lesson plan ideas, lots of communicative activities that they could do in the class that wouldn't require you to have technology in there, because we do understand that not everyone's going to have that available to them. So do have a look. I'm sure you'll find lots on there which would be able to help you with these students. Yes, I hope it's useful. Also, Ibu Dayu menambahkan, Bu, perihal mungkin perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh para guru. Apakah ada jawaban, Ibu? Ya, tentu sarana prasarana yang dibutuhkan oleh guru dalam proses selama COVID ini, tentu beberapa hal ini akan menjadi kendala bagi kita di satuan pendidikan. Tentu dengan relaksasi dari dana BOS, bantuan operasional sekolah, itu bisa dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana guru-guru di sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Baik relaksasi di BOS nasional maupun
Kalau kami di Bali ada BOS daerah, nah ini bisa dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana di sekolah terkait untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, Ibu Sonia. Baik, thank you Ian and thank you Ibu Dayu. Pak Taufan, mungkin nanti juga saya akan menambahkan dari partner kita di sini ada Telkomsel yang mungkin nanti akan bisa memaparkan paket spesial promo apa sih yang bisa diberikan bagi para guru di masa pandemi ini. What is the special promotion from Telkomsel that can give to all the teachers in this situation? Nanti akan ada sesinya tersendiri, Pak Taufan. Sekarang kita akan next question goes to Julius Roma. Julius Roma. Yeah, hello. Hello. How are you? Good. Introduce yourself. I'm fine, thank you. Okay, first, thank you for Mr. Ian Kaule. Thank you for Telkomsel, Ms. Sonia Tobing, Ibu Chandra Dayu dari Dikpora Bali. Okay, I am Julius Roma Batandean, an English teacher and also English literature subject at SMA Negeri 5 Tanah Toraja, South Sulawesi. I hope Mr. Ian ever visit Tanah Toraja. Okay. Okay. I also thank you first for Cambridge assessment. Last week and some days ago, I also joined some webinars from Cambridge English Assessment live. I got many materials from there, but my problems now, Mr. Ian, how to build positive engagement with our students when teaching through to build positive engagement with our students, okay, in teaching through web conference tool. Thank you, Mr. Ian. No, thank you very much, and thank you so much for joining today's presentation. I'm really grateful that you're here. Yeah, it's something new and different and difficult that we're all trying to deal with at the moment using the web conference tools. But I think the first thing that's important is that it's really easy to do other things whilst you're in a web conference. So you can fiddle around with your telephone, or maybe you'll be doing something in some other documents, or there'll be lots of noise in the room. I think it's really important that the students, first of all, understand that they have to focus on the lesson and that they shouldn't have anything else around them. That's the first thing. I think the second thing that you can do is that with many of the web conferencing tools, it's possible to set up small groups of students and to get them to talk together. And I find that giving them an interesting communicative task, something that they'll be interested in, that they could talk together in small groups and then maybe feedback to you as the teacher, is something that works quite well. Of course, there's lots of things that you can talk about at the moment because of the difficulties we all have with the pandemic and how we're having to adapt to it. Students are quite interested and vocal to talk about those sorts of things. So I think setting up communicative activities, speaking activities that you can do over the web conference, put them into small groups, get them to talk together, get them to feedback information to you. That's an important one. If you get them to feedback the information to you, they're more likely to take part in the activity because they know that they have to focus. And also telling them at the beginning to make sure that they need to concentrate on the lesson, that they need to put everything else down and focus on you. Hope that helps a little bit. Yes. Okay, thank you, Mr. Ian. Thank you. Thank you, Ian. Thank you, Ian. That's very good advice. It's really important for students to get focused on the teachers rather than the other else. Yeah. We have another question, Ian. Maybe we can go with another 2 questions, perhaps, because
yeah, it's almost 5 p.m. here. We are difficult to find resources for teaching English that must match with Indonesian curriculum, and that must be suited with environment lesson as our school is Adiat schools. Okay, so So I think finding more materials, right? yes, more materials. I think everything is available on our website. So many Yeah. materials you can get, and There might be some other websites that I could recommend as well, Sonia. I mean, yes, Sure. definitely have a look at ours and have a look at those resources I told you about, because on our website, we haven't just got resources for our exams, but we've also got lots of general English resources and games and activities that you can download. I would also recommend the British Council website. They're also very good, lots of resources there. You might also want to try the BBC website as well. BBC website, BBC, there's lots of things on there as well. And there are other teaching websites. There's one called Dave's ESL Cafe that I know of. That's got lots of resources. So if you do a search for English resources, there are lots and lots of websites that will come up to help you. But as I said, use ours, Cambridge English, BBC, British Council. That's a really good start. You should find lots of stuff there. All free. Yeah. All free, all for free. All free, yeah. Great, thanks, Ian. How to develop the ability of writing in case the students don't have enough vocabulary? Thank you. Oh, writing skills. Okay. Well, again, lots and lots of practice on our website, lots of lesson plans for students as low as A1 or pre-A1, lots of writing lesson there for you. I mentioned the Write and Improve. If you do have access to the internet and a computer, that's an absolutely fantastic resource to help students, even very, very low level students, to help. We've got lots of vocabulary activities as well that they can use to help to boost their vocabulary. So do have a look at those resources. They'll help you with preparing for writing. Yes, correct. Thank you. Perfect, Ian. We have another teacher who raised her hand to ask the question directly, Ian. Can we have Debbie from SMPN 10 Denpasar? Mas Ganesh, can you help for Debbie? Yeah. Hi, Debbie. Okay. Hi, thank you. Good evening, Mr. Ian. Can you hear my voice? I can hear you perfectly. Good evening to you, madam. Hi, Debbie. Thank you. So I have two questions actually regarding to the Cambridge English test, the certificate. Can you explain it more specifically? How can we get the certificate for a teacher? Where should we go? Can we take it online? And is it free or we should pay? Because I don't really understand about the how to get the certificate. And my second question is, actually I'm joining TKT Cambridge right now with Denpasar with Cambridge. Is there any other training for teacher that is free that can improve our English skill? Thank you. Okay, pleasure. Debbie, I can hear some beautiful birds singing in the background. So I don't know where exactly you are, but it sounds... It's in my house. Yeah, wow. Sounds beautiful. So about the TKT, as I understand it, there are some TKT courses which run online that you can sign up to. Sonia will also be able to give you more information. There might be some... Yes, Debbie is actually one of the participants of TKT training for Denpasar City, and she's looking for another training. So perhaps the answer will be anything that we approach through the government, they will give the training for you. Or any materials for a teacher's training you can find in our website. It's also free for download as well. Ibu Debbie, don't worry. Yeah, and Debbie, I know that there are often some webinars that you can sign up for free, which are available through our website. So there is a section on our website specifically for teachers. If you have a look on there,
then it will give you information about any webinars that are being run that you can sign up for as well. So yeah, definitely we will be doing it. Just keep in touch with Sonia and have a look through the website. Of course, we are in the Thank you. And WhatsApp. how about the test? I mean, the English assessment for the certificate. Can you explain it a little bit more specific? How to get the certificate? So okay, for any of our exams or just TKT? Any exam, like Any exam. Our level of English, like B1, B2, Right, to know our okay. level of English and get the certificate. Okay, well, our exams are offered through a network of centres, and Sonia works very closely with those centres who deliver exams to schools and other institutions across Indonesia, right, Sonia? Yes, that's correct. We have so many exam centers as well in Bali and in Denpasar city. Of course, Debbie, you can text me. You have my number, so we can take it offline after this. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Debbie. Debbie. So because now it's 5 p.m. already. Ian, Ibu Chandra, thank you very much for your time. Before we end the session, I will give a time to our Telkomsel that will share the special promo for all the teachers. And after the presentation from Telkomsel, please stay for a moment because we're gonna have take a pictures together. Over to you, Monica. Oke, terima kasih Bu Sonia. Can I speak Indonesia? Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Monica dari perwakilan Telkomsel Denpasar. Saat ini kami dari Telkomsel memberikan opsional dan penawaran terbaik bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang berkutat dengan pembelajaran online atau daring dari rumah masing-masing. Nah, Telkomsel memberikan kemudahan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan kuota belajar sebesar 10 GB, ini gratis. Dan juga ada kuota tambahannya juga, bisa dengan kuota 11 GB, yaitu 10 GB kuota belajar, dan tambahan 1 GB untuk akses internet all dan chatting dengan harga Rp5.000 yang bisa dibeli berkali-kali. Bapak Ibu yang sudah menerima paket kartu perdana internet Merdeka Belajar dari Telkomsel, ini bisa langsung saja diregistrasi SMS ke 4444 dengan cara melakukan registrasi, ketik rek, spasi nomor NIK 16 digit, kemudian hashtag atau pagar nomor NOKK, hashtag kirim ke 444. Nah, setelah kartu diregistrasi, maka kuota 10 GB tersebut langsung dapat digunakan untuk media pembelajaran. Antara lain, yaitu untuk aplikasi Google Classroom, aplikasi Rumah Belajar, Zenius, Kuiper, Sekolahmu, Ayo Belajar, Duolingo, Cakap, Bahaso, Udemy, Kipin, dan juga ada Google Meet, kemudian ada Zoom, Meeting, dan CloudX yang sedang kami gunakan saat ini. Kemudian ada Microsoft Teams, Cisco, dan juga YouMeetMe. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, bagi siswanya juga yang sudah menerima kartu perdana internet Merdeka Belajar ini dapat digunakan untuk mengakses kegiatan belajar mengajar dari rumah masing-masing. Nah, apabila kuota 10 GB-nya sudah habis, Bapak Ibu bisa mengaktifkan kembali paket 11 GB, yaitu 10 GB kuota belajar ditambah 1 GB internet plus chatting ini dengan harga Rp5.000 saja di bintang 363 bintang 844 pagar. Nah, demi kelancaran akses belajar disarankan untuk memiliki kuota utama. Jadi di perdana ini juga sudah kami sediakan kuota utama supaya kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi daring lebih optimal. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi registrasi, jika Bapak Ibu mengalami kendala, tidak dapat melakukan registrasi atau tidak ada balasan dari SMS 4444, bisa menghubungi tim Telkomsel khususnya di Bali
dengan ada Pak Himawan Afianto di nomor 0811 3825800 atau dengan Kak Agustri di Bali Timur 594411 atau saya dengan Monica di 0811 875 1144. Jadi feel free Bapak Ibu mau menghubungi siapa, akan kami bantu untuk proses registrasi dan kelancaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menerima perdana belajar ini, bisa juga mendaftarkan sekolah di tsel.me/perdana belajar untuk bisa mendapatkan kuota belajar di kota masing-masing. Nanti akan dihubungi oleh tim Telkomsel terdekat di kota. Baik, seperti itu Bu Sonia mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa WA ke saya atau ke dua rekan kami yang ada di layar ini. Karena mau tersingkatnya waktu, kami berharap bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu Sonia. Thank you, Mbak Monica. So the question coming from so many teachers, Mbak Monica. So this facial package is for free for all the participants in this webinar, correct? Yes, so congratulations for all of you teachers. Karena sudah berpartisipasi in this webinar, you got a free package, you know, for you to learn and get something from Telkomsel, and also you can contact Monica as well. Please capture the screen. Yeah, so many teachers say, yay, got a free 10 giga for teaching quota internet. Ian, I hope you're here so you can get the quota. You're on mute, you're on mute. Yeah, looks like a fantastic deal. Yeah, brilliant. Yes, yes, that's brilliant, correct. Okay. Thank you so much, Mbak Monica. Mungkin boleh di end screen. Saya yakin masih banyak sekali partisipan yang ingin memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaannya boleh disimpan di chat box. Nanti saya akan memberikan jawabannya melalui Disdikpora Provinsi Bali. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, mohon maaf sekali Ibu Chandra Dayu, karena saya yakin di sana sudah jam 6 sore, dan terima kasih for your patience, your excitement, bahwa masih excited banget untuk ikut webinar ini hingga sore hari ini. Sebelum kita selesai, one more minute, please open your camera because we're gonna have pictures together with Ian and Ibu Dayu, and also Andy. Hi, Andy from British Embassy. And Andy, are you still here? I'm still here. Okay. Okay. Open your camera. On your mark, Mas Ganes. Okay, I'm ready. Everyone ready? 3, 2, 1. This is the first page. Okay, once more. And the second page. And the third page. Oh, more coming. Okay, that's all. Thank you very much. All right, that's all. Sekali lagi terima kasih banyak semua untuk Ibu Dayu, untuk Ibu Andi, semua para guru-guru di Bali. Terima kasih banyak. Please stay safe, and we are looking forward for the next webinars with you. Thank you again. Thank you